Uostalom, poznato je da je posle Drugog svetskog rata, kada je Japanu zabranjeno da se bavi daljom proizvodnjom oružja, Japan u stvari iskoristio priliku i sav taj novac koji bi inače uložio u proizvodnju oružja, pametno uložio u neke druge privredne grane i doživeo bum. Tako da već dugi niz godina je stalno trvenje između Sjedinjenih Američkih Država i Japana o suficitu u izvozu. I nama je prvo zabranjena proizvodnja oružja, zar ne? Nama je, time što je zabranjen izvoz, zabranjena naravno i proizvodnja i ljudi iz kragujevačke zastave mogu da demonstriraju koliko hoće, da optužuju koga hoće, ali ta zastava je živjela pre svega od izvoza oružja, da budemo pošteni. I ako toga nema baš neki model automobila koji bi mi mogli da proizvedemo, neće biti razlog za bogaćenje zastave. Oružje, ono što je najskuplje, najbolje se prodaje. Rambuje je za nama, Kleber je pred nama. Šta nam valja činiti? Kako se ponašati? Šta možemo da očekujemo? Pa moram da kažem da to su dve međustanice jednog procesa, jednog voza koji se zaleće, koji će tek početi da tutnji. To su male stanice u jednom brzom redu vožnje i to i nisu glavne stanice, bit ću iskren. Ipak u Rambujevu se nisu sreli ljudi koji odlučuju. Rambujevu ili sutra Kleberu možemo dati težinu šahovske table na kojoj su nedostajali glavne figure. To su bile table sa pionima. Oni koji su tek vukli poteze, to je tek treća kategorija, znači, onda dođu te glavne figure, pa onda oni koji vuku poteze tih figura se nalaze u Vašingtonu i u drugim nekim centrima, ali u svakom slučaju ono što se događalo tamo i ovde ukazuje na jednu vrlo ozbiljnu situaciju. Mislim da se srpski narod nikada do sada nije nalazio u jednoj ovako delikatnoj situaciji u svojoj istoriji kao što se nalazi sada. Pred gubljenjem smo ili zadržavanjem Kosova. Pred ratom smo ili pred situacijom da budemo pretvoreni u koloniju. Pred mogućim smo bombardovanjem ili pak mogućom predajom, ma kako se to nazivalo. To su strašno teške odluke. Ja moram da kažem da je to vrlo delikatno pitanje, no ja ću pokušati da kažem neko moje mišljenje koje naravno nikog ne obavezuje. Rekao bih da imamo očigledno u tom procesu takozvanog dogovaranja srpske i albanske strane koji u stvari i ne postoji, jer se srpska i albanska strana u stvari ništa i ne dogovaraju. Glavnu ulogu u svemu imaju strani posrednici koji naturaju svoje planove, koji su opredeljeni pritom za jednu stranu. Treba biti otvoren reći da je svet, naročito Američke države, su na strani Albanaca. Mislim, da nisu, oni bi pustili da se mi sami dogovorimo s Albancima. Ovako, oni su zaustavili proces, stali na njihovu stranu, doveli su stručnjake poput Mortona Abramovića iz Carnegie fondacije, jedno vrlo ugledno ime da im pomaže. Ja ne znam ko je našim stručnjacima pomagao sve, bojim se da nije bilo mnogo logističke podrške. No, bilo kako bilo, ono što je najbitnije nije kakav će biti tekst sporazuma. Trošit će se vreme, pričat će mnogi intelektualci, mnogi stručnjaci, raspravljat će, mnogi političari će smatrati da su doprineli time da neki član bude više u korist Srba, odnosno Albanaca, ponosit će se time. To, kao i u slučaju nekih drugih američkih planova i mirovnih sporazuma, nikada nije odlučujući. Ono što je mene impresioniralo kada sam svojevremeno pogledao Hillov plan koji je napravljen u Skoplju, još je to bilo vruće na engleskom jeziku, ja sam ga pogledao i samo jedan član će biti bitan kad se ovo sve bude završilo. To će biti onaj član u kome će se odrediti ko će nadzirati i sprovoditi odluke sporazuma, a pretpostavlja se da će to biti međunarodna zajednica. Henry Kissinger je govoreći u Senatu izrazio svoje protivljenje
odluci američke vlade da pošalje 28.000 vojnika na tlo Kosova. On je tu izneo nekoliko argumenata kojima se protivi, analizirajući poreklo, trenutnu situaciju i buduće rasplete kosovskog događaja. Šta vi mislite o tome? Pa ja mislim da u Americi postoji jedna struja, pre svega među republikancima, koji se odupiru slanju trupa na Kosovo već iz finansijskog razloga. Zatim tu dolaze svi oni drugi razlozi psihološke prirode i onda tek na kraju ove klasične političke prirode. Mi moramo da kažemo da su ovi događaji u Bosni koji su sad usledili, produženje boravaka ne samo Amerikanaca nego i drugih, izazvali dodatne finansijske troškove koje svojevremeno nisu bili predviđeni. Nijedna kasa, pa ni američka, nije bez dna. Znate, mislim, to sve naravno omogućuje onima koji su protivnici takve politike da ne budu za takva rešenja. Međutim, ovde se očekuje jedan brz, lagan uspeh američkih država, kada je reč o proceni rukovodstva Amerike na čelu sa Clintonom, sa gospođom Albright i svim onima koji čine njegovu političku svitu. Oni očekuju jedan vrlo lagan, brz uspeh, samo traže formu. Spremni su da obećaju sve da bi ušla vojska. Znači, to je glavni cilj, da uđu bilo kakve oružne snage. Prvo, ako je moguće, ono što je najbolje za njih, NATO. Ako nije moguće da uđe NATO, onda neka to budu mešovite snage. Nudit će sigurno i to da uđe u Rusiju u jednom velikom broju, nesvrstane, neutralne zemlje. Međutim, potpuno je svejedno. Koliko god da uđe tih snaga, čak i da ne uđu Amerikanci, oni će ući kasnije. Čak i da dođu snage koje su, recimo, čisto evropske, Amerikanci će sigurno ući i vodit će glavnu reč u svemu tome. Pre svega, oni hoće da budu gospodari ovog prostora, gospodari Evrope. Oni su se već raspustrli na prostoru bivše Jugoslavije. Ostalo je samo SR Jugoslavija, odnosno Srbija. Pitanje je da li Crna Gora se može računati više uopšte kao teritorija koja nije pod uticajem NATO-a. Na osnovu izjava crnogorskih čelnika može se reći da oni su potpuno spremni da ih prihvate vrlo gostoljubivo i da im pruže na uslugu i luke i mnogo toga drugog. Prema tome, ostala je samo Srbija.